पाउचरेम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरी सोशल मीडिया दा करंट ताबसिंग जाबखाइनाबा पाउताक पीखरे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी फंड लाफम थिगलगनी से मिनिस्टर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी फंड सिंगी लाफम थिगलगनी सोशल मीडिया दा करंट तौदुना सैमजन साजिनबा पाउ सांदोकपा एंटी नेशनल ओइब पोस्टिंग अपलोड तौदुना खुनाई असिदा सरांगनबा थोकनरबा सिनबसिंग जाबखाइनाबा लेगांना थाबक पाइखत बाहुरे आइना से मिनिस्टर नोंथुम बेरेंदा पाउमिसिंग दा फोंदोखरे से मिनिस्टर सेक्रेटरिएट की कैबिनेट होल्ड पांगथोकप असंबा थौरम अमगी लोइसिलकपदा पाउमिसिंग हंगबा वहंगी पाउकमदा से मिनिस्टर नहाई हौकिबा अक्टोबर 29 अमसुंग 25 नमित निनी चुपना हरियाणा गे सुरजकुंडदा प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर यावना पांगथोकिबा सिंडन सेवर की मिफम अदोगी मखा तारकपा ओइना स्टेट असिगे पाइखतकदबा थबकसिंग अदो खननबा मिफम अमंगसी एसपी सिंह डीसी सिंह होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर सिंह यावना पांगथोकी लेफाक असिगी इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वाफम लाकपम मतमदा स्टेट की सिक्योरिटी वाफम असी आक्सिन खनबा चंगे मिफम अदुदा तोंगान तोंगान पो वखलोन कया फाउदोकनदुना हेना फागदनबा थौरंग लौखनरबा लेबनगे स्टेट सिंह के सिक्योरिटी असी साफबा फिल्म अमदा लाकलबा मतमदा नेशनल सिक्योरिटी असी सेफ होरकदौरिबने स्टेट की ओना लौखलिबा सिक्योरिटी का मरि लेनबा वाफम सिंह खनखिबा अदु थबक तो ऑनथोकनबा ngasiगी मिफम अदु पांगथोकिबने अखोना सोशल मीडिया असी तराइना लौबगुमना तौरी अदुबा सोशल मीडिया दा अरानबा पाउ कया संदोरकपा मतमदा पामदबा थौदोक थोकपा याबगी ओइतोकपा लेरिबनी मसिना मियोइबगी पुंसीदा चाउना मांगनगनी ngasiगी मिफम अदुदा स्टेट असिदा लेरिबा पुलिस स्टेशन खुदिमकदा साइबर क्राइम यूनिट अममम हांगतोकनदबा खांगनग्रे लोइना डिस्ट्रिक्ट खुदिमकदा प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अममम मखोइबा मतेंग पांगनबा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनि अनि हाबलागनी मसिगी थबक थौरमसिंग असिबना डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन न मफंग ओइना येंगनी पुलिस नमी फारिबसिंग असी कन्विक्शन पीद्रबदी क्रिमिनल सिंग असी लाइथोरकपगी फिवम अमदा लागले मरमसिना मखोइ बसरक पिनरब थबक लौकतबा यारोय लोइना पुलिस स्टेशन खुदिमकता आंगदोकदोरिबा साइबर क्राइम यूनिट सिंग असी सेंट्रल साइबर क्राइम यूनिट ने यंगसिनगने यूनिट सिंग असी अमगा पाउ फाउनदना सोशल मीडिया दा सासेनबा पाउ नेशन की मयुक्त लेबो वाफम सिंग फोंदोरकपा नटखना फुरुप कांगलु सिंग के मरकता नुंगाइना तब थोकनबा याबा पाउ सिंग अपलोड तौरक मतमदा थेंगनबा होनागनी सासिनबा पाउ नत्रगना करन ताबा पाउ सिंग फोंगबा मतमदा खुदकता मियोइ अदुगी मथकता एफर्ट लौगलगा कोर्ट अमसोंग मियोइ मसामकी इनबॉक्स ता थारगा खनबगी थबक पाइखलागनी मिफम अदुदा खनखिबा अतोप वाफम अमना कनागुंबा लोगी वांगबदा दारोंदा इंडिया की वांगबदगी संगसिलकपा मियोइ सिंगना लाइसिलंबा ताराबदी अमसोंग महाकी मरन मथुम सिंग अदुबो एनिमी प्रॉपर्टी ओइन लौबगा लोइदना लाइगांगनबदु मतनबा पाउताक पीखरे इंडियन फॉरेनर एक मखादा एसपी खुदिमक असी फॉरेनर ऑफिसर ओइना एकना सखंखिबगा लोइदना लोगी वांगबदा फॉरेनर इमिग्रेशन सिंग लेरंबा थेंगनरबदी डिस्ट्रिक्ट अदुगी एसपी सिंग फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ओइना खुदकता थबक लौखतुना डिटेक्ट तौबा डिफोर्ट तौबा मसोंग एक्शन लौखतबा हौरगने ngasi pangthokkiba mifam adugi mamangda ngarangsu ahanba tangkaki oina mifam ama pangthoktana wafam kaya khanaba yaba khanake ngarangi mifam aduda mioi ama pokpa siba amasung lohongpada soidana registration tawnana bawarep logre mioi amagi pokpagi registration ki maruiba asi mioi ama mitopni aduni adani hana ngangnaribasing asi pokpa matamda register tawrabadi mioi adu kanhanu haiba khangdokpa ngami pokpagi registration certificate yautaba mioi sing lengakna piba old age pension dagi horaga anaba layambagi orabasu isingi orabasu khudongjaba punmak pidanaba warep laure lohongbagi marriages registration asigi maru eba asi kari dagi lakpano habi tarabadi mapa lebak dagi lakpano pa ama phaba matamda nupi taraga ni thoi lamda masida larumbagi wafam lakpa asina masi taraina lawba yadre piglabasu pikna manipur da chin haidok fa da nungaitaba thodo watho kya thogli lebak asina lamda masigi miyam ke damak afaba lengak lakhana ba khongthang asi lawkhalakpani pa minister yamna haksina lawiba namai paiba next slide lalobusing tunatuna kolom paiba next slide lalobusing asibusu miyang changdabi yaroi aba wafam asigi matung tarakpada manipur dasu ADGP amadulusing ba sel ama hangdok laga lamda masida lairiba NGO sing CSO sing asina kanana kari mari lainai makhoi fan asi kadai daki lakpano kanana mating pangli habana sing ba yangchan na basinagre sel asin makhoi ki bank ki amasung atai sel lakna bagi lambi sing asida kumna yangchan bagi thabak sadaba hore haina chief minister na makhata ke local body की मिखल की मतंग द सीएम नहाय IMC अमसुंग अतै काउंसिल सिंगी मिखल की मतम लेपख्रबनी अदुबो कोर्ट केस तौसिलपद की मतम थेंग धरगा लाकपनी ADC की उनसु सिट की मतंग द अनोवा डिस्ट्रिक्ट सिंग यारोकपा अदुग मरी लेनना हिलियस कमिटी नि यंगसिली मरमसिना मसिंगी रिपोर्ट अम लाकलबा मतुंग द संगसिनगनी
पंचायत की वनसु मतम अमा येंगलग मिखल पांगथोकना होनागनी हाइके मखा तरकवा अतोप पाउदा बीजेपी लेगांगना लायरबा मियाम की चाकथोंग मतलग लेरे NREGS की खुसुमन फाजिनबकी मरम खांगलु कांग्रेस खुंगंगी लमदा लेरिबा लायरबा मियामबो सही अमदा नबित चामनी थबक पिननब पंदमदा मतम अमगी कांग्रेस लेगांगना हुदोकलमखेबा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की मखादा मियाम की दमक सेंटर न पिरखिबा सेनफम लोपा क्रो सदे यांखै ग तरुक हेनबा मणिपुर लेखांग ngasi फावबा थादोक पिदना फाजिनदुना थामग्रे सेनफम मदु करिदा सिनरिबगी हाबगी मतंग थलाइना वाइट पेपर अम्ब पुथोकलगा मियामदा खंगनफम तोगी अना कांग्रेस पार्टी न डिमांड तौरे इम्फाल के कांग्रेस ऑफिस दा पांगथोकी पावगी मिफमदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वांगांगलोय एमडी रवि खाना पावमिसिंगदा हाय खुंगंगी मियामदा सही अमदा यामद्रबदा नमित चामनी फावबा थबक पिननब पांदमदा हाउदोकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एकी मखादा सेंटर पिरखिबा जॉब कार्ड होल्डर सिंह की थबक सुबगी खुसुमल उपा क्रो सदे यांगै का तरुक हेनबा मणिपुर लाइंगना थादोक्तना थामले कोमजा लेसिंग अनि कुनगनिथोय की जुन कुलहुमदोयदा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जॉब कार्ड होल्डर सिंह की थबक सुबगी खुसुमन की सेंपम लोपा क्रो सदे यांगै का तरुक असी सदे यांगै का तरुक हेनबा असी स्टेट लाइंगता जॉब कार्ड होल्डर सिंह दे पिथोखिनबा खंगलकलबसो हाउजु पाव सेंपम अदो पिथोक्तना फाजलगा थामले सेंटर न पिरक्लिबा सेंपम असी हेक फंगबग स्टेट लेकान नबित अहम की मनुंगदा सुंगसोय सोयदन स्टेट चेयर गलोइनदा स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड ट्रांसफर तौगदबनी करिगुंबा सेंपम असी ट्रांसफर तौद्रबदी सेंटर न मखाताबा सेंपम थादोरक लेपखिबग लोइनदा स्टेट लेकान सादा तरागनिथोय की सेंपम सेंदोय ओइना पिगदबनी हानका लाइनदा यावरिबनी सेंपम असी अतोप हिरम अमतदा सिदंबा याबनते अदबलेंगा असना सेंटर न पिरखिबा खुसुमन की सेंपम अदु हौजु भबा थादोक पिदना थंबग लोइनदा मियामना खोंजंग सांसिलबा मतमदा खक सेल खासिक खराक थादोकलगा अंगांग मसा ngамok पिजरगा थंबगी मौदा चथादुना लैरे मानाय सेंटर न MG NREGS की पिरखिबा सेनफम हौजिक थादोक पिदना लैरिबासी लैंगांग एम्प्लॉयीज की तलब पिदबा सिनखरिबा तलब पिबदा सिनखरिबा हाबगे सिंगनबा लै मसिना चुमलबदी नोमगी सुजा नोमजरगा सेल तांजरिबा लायरबा मियाम के दमक पिरकपा सेनफम मदु कार्टोंगबा सेल फाइवा ऑफिसर सिंग की तलब पिबदा सिनखिबा ओरबदे लैंगा कसना लायरबा मियाम की इसुबले हाबदा लालोय मतौ थाराबदी ST की खोंजंगदा सेल फावा मतेंग पांगनी केवा मैदै मिदै बस ट्राइब लिस्ट चलहनबा संगचिलेबा खोंजंगजिंग असिदा हानादगी हौना सौगतुना लागले मखादा तानसु खोंजंग असि संगचिननबा होनबदा मतौ थाराबदी सेल फावा मतेंग पांगे अन पासोय असेंबली कांस्टिट्यूएंसी की MLA साफम कोजके सोना फोंदोकरे वफम सिंगसी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना मदम खरा की ममांगदगी लमतम मसिगी MLA मिनिस्टर सिंह की युम चंगदुना मैदै मिदै शेड्यूल ट्राइब लिस्ट संदुना सेंटर द रिकमेंडेशन थाबिनरबा मेमोरेंडम पिसिनदुना लागबगी सरुकम ओइना MLA साफम कुंजिकुसोर की जुमदा मेमोरेंडम पिसिलबा मतुंग पामिसिंगदा मांगना फोंदोकिबने MLA असि की युमदा मेमोरेंडम पिसिलबा अमसुंग सागोलबन AC की MLA RK इमु की युमदा अम्बोक मेमोरेंडम पिसिनबा संगलोबा मतमदा MLA मसा लेरमदबदगी STDCM की थामिसिंग थोरखि नकलमरोमदा ब्लॉकेट सगुलबा मेंबर अनि फारे नेशनल हाईवे द इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरगनी आना लाउथोखिबा लोइना सगुलबा ऑल मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट ग्रीवांसेस फोरम AMTDGF की मियोय अनि गरंग फारबा मतुंग कोर्ट पुथोक्तुना पुलिस कस्टडीदा नमित मरिनी रिमांड पिखरे बावसना AMTDGF की मेंबर अनि अदो लंपेन पुलिस स्टेशन की ओसी खोगेंद्रो पागंबमना लुचिंगबा टीम अनि द लंगोल तारुंग अमदी थांगल कैथल द लेबो होटल मिलेनियम दगी ngरang nubidang pung taraga mathoi rom taba matam da phabane pharaba miyo ani adudi Tamenglong district ki namkanglong laikai dagi Zaiyang kong kamai sahi yang kai mari abokpa ofi yuang kamai amade none district ki kabui khulen dagi namje jiang balang allies daimai sahi humpo humdoi apokpa laikiraba khanglanang balang ne Zaiyang kamai na AMTDGF ki Tamenglong ki representative ni aduga namje jiang balang allies daimai na none ki representative ne बागवानी की मदद नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की मखादा लंपेन पुलिस स्टेशन लौखटपा केस मगमरी लेना फाबरे फारब मियो एनी अदु CGM इम्पावर वेस्ट पतोला मतों नबेद मरीनी पुलिस कस्टडी दा रिमांड पिखरे हारे नारोंद संगलकप मियो मरी फारे मरी लेना बसे संग अमत याउदना लोगी वांगबदा नारोंद मणिपुर संगसिलक्तुना मावगे लानथोकना बहोनरंबा म्यांमार की इमुंग अमगी पिकलिबा अंगांगनी याउना मियो मरी फारे पुलिस की फंगबा पाउना हाई फारब म्यांमार मसा मरी अदुदी थौरिया मोंग सही कुंट्राग माथोय माकी लोइनबी लुनहा वाइकिम सही कुनगनिफान अमदी माकी मसा अनेने मखोय सिंग असि से संग अमद याउतना नरुंदा मणिपुर संगसलकलगा ngarang ayu
Pung taraga makairum tapu matamda mau get lantok nana pohona rambada mau police station ki timna thengnarak padagi fabane Paraba miyoi mari adu atheng pada Mori police sinarak laba matong ngasi ayuk Myanmar da halan khare hairi Save ki jumthakta bomb lairamle Sosanpur district ki Ima Oil Coffee Village Save Kopmin thangi jummathakta local med bomb ama lairamba ngasi ayupung difan rom tawa matamda thengnarak re bomb laire aibagi pau pibadagi Sosanpur police station ki tim ama laklaga bomb adu asoyangam yaudala lokthokre bomb adu Sotli thauri na yetpa maina yawwa swaida sa Bom adu sutli thori na yetpa maina yawba swaida saba bom oigani haire Senda kiwa aksang Nagaland dagi fangle augi ba October kun ga mari dalabuk ta thabak sururoga mayum tamna halagi wa Ukhrul district ki Singhai police station ki manuk chana leiba Poi village dagi RK Ramraida sahi kunthra ga manga amasung RS Ram Raila ani chalok thurel manak that leiba thorilu thong lana ba khona bada isingna senda kiwa dagi NDRF SDRF police amasung local volunteer singna RS Ram Raila mamang da sina fangkraba matung RK Ram Raila gi aksang thiba khantana lare khiba do ngarang numidang waram Nagaland gi Fak district ki manung chana leiwa akhe go village tagi ngami kharana fangbangam kre RK Ram Raila gi asibak chang adu numidang waram phangle ani imung manung gi miwai singda numidang pung 6 makhai tabada pau pirakpadagi khudakta asibak chang adu launa na basat ki Ado mafam adu yamna lafa maram da ngasi ayuk khakta thongki imo manungi miyoisina mafam adu thongdringai da local gi miyoisina asi baksang adu gi kuna singbasu thorang torang ki asi baksang adu mahaki aroiba mathau makam pangthok naraba poikhul tamna pura khre haire kumsi gi lau fantha operation mai fakle anaba sire agriculture loisang na lau satraba lafam singi data khomchille hangam amusung hawai tarak maru yenthok pahore bijoy laisram Malim gi wena mayung marakliba climate change namaram oiragasu laupan ba hawa yaba matamda nong khasiktang oirabasu surakpadagi komsi sahi gi lo usingu bagtabag laumi singna paikhana krabasu laumi singna labuk singna ising gi mathok tarakpada nong suraktabaga loinana lenga gi maike dagi su labuk singda changgadaba ising pinadabagi pambai sing paket khidabana chaliba sahi asige lau panda asidi aruba laina naraba naba ama mai pangna operation di sadharaga anaba hingdabagi phibamda laire Tawdogasi Manipur gi laumi sinam hausa kumna leijaba fangal amasung pambai sinaduna laufana rapa matong labuk sinda phau salam daida tangai fadana changba ising channa ba leijadabadagi labuk amba laikrak launa chalakpadagi thogalakpane Pipa masana hujiti state asigi amba lofam singi laumi sing kam thingna ware makota makot hapnare Pipa masin nong sugadaba matamdana yamna likna chukhiba aduga suroidaba matamdana marang kaina surakrabaso nongi sing yoksin duna thamlaga masigi mathau tarakpada sinnanabagi thawrang sing lawhalaktabadagini Anboy na pausi asina hausi oirakliba labuk ayambada pausa tabagi phibam singa mari leinana Imphal East amasung West district ki labuk sing koina chatuni yangsin ki Anboy na Imphal East district ta leiriba labuk sing ampalekrak salam le akot balafung kharakak natana singkhong singya da leiba loiroi na ngamba amasung kangthak naina leiba lakon singthi law amata salam re phibam asigi chapchaba kudam law pari lising 8 rom leiba district asigi sabam lamkhai gi lakol singda chapchana thengnare Ariba lakon asi law panba hawdrangi matamdana ising chawba ki pheba mayong nagi atuba yamna wan hun aduna pampel unba yamna law liknagi adubo law sing asina salam dai de channava ising amuk layak tabadagi phau amata satana lepang kang bayawram le marmasna hariba lawhum sing asi lawfu singda san thajin dana pija thoknare sabam lamkhai gi lakol asi khaktana tana yar lakol gi dagina guru lakol fo bagi marakta leiba lawhum sing su haujek law lok pamatam yarok laba phawda phau amata salam dre Lakon sing asigi khosem gi oiwa ising isok mayok nakhipadagi laumi sing yamna wana law pa nakhibani dobo loklam dai dadi amata lokloi dawre arim batare marmasina lokol asigi laumi sing makhoi dagi lafum thok fa labuk sing gi loksan sing lawidana ba phongdok narak pa thengnare komjali sing amaga japan marfu taruk dasu iril turel kaibadagi sian thorak pa ising da thumjin duna maike song gi lafum sing amuksu law amata lokhidabani haire Imphal West district ki wena koina chatuni yenglobada singkhong chingyaga tainaba angamba mafam yamna kharatong ba lafam singdi ithai lokhong gi khong chaba amata leitabana district asigi su law pari lising ani donggi mathakta law salamdaba ahan boina thengnare district asigi law sataduna phau loknaroidaba lawmi kharana phongtong darakpada asengba khudong chadaba jingase district asigi manung chaliba taren pokpi Kasikhul Sangaithel Khumbong Maklang Ngairangbam Kamok amasung Sarim khulna singbada chapchana thokle haire makatarakwa atopa pauda mathanda siznaba honaramle Bihar gi Gaya da CRPF
पर्सन महंग पोस्टिंग तारीब केम तौमई कापसिंदुना मतोमदा सिजनब होनरमले हाइरे गया पुलिस की रिपोर्ट मतुंग थौदोक अयुक अंगनबद थोखिबनी मनोज राम कौब CRPF पर्सन असिना महाकी कलिक अमगी सर्विस गन मतोमदा कापसिंदुना सिजनब होनरम अतोप पर्सन थेंगनरखिबनी खुद मनाक हॉस्पिटल एडमिट तौदुना ट्रीटमेंट चथखरे थौदोक थीजनबगी थबकसु चथब हौरे हाइरे मिट खरनी हक्चांग की फीवम सोचलखीबग लोइनना हाना कमानदब अहोंब क्या लापदगी मंगोंद इशू तौरम तंगई फाउब पायंदना चाकुंगी थबक थौरमसिंग ओइना तहनदुना लाखिबने ngasi ayuk khangudana magi kalik amagi service rifle na makokda kapsinduna sijana pa honaramkhibani haire Imran Khan attack ani amaga fakhre ngasi media report amagi matungina political rally ama satharingai da hanagi Pakistan Prime Minister Imran Khan hanada bahona khiba miyoi Nabil Muhammad Basir da PKR Alising kun gidama pistol adu amasung madugi maru sing yon ki ana police na thajariba singnabani amaga su Punjab province ki police na fakhre Shahbaz Sharif government ki mayukta Imran Khan Forest concert ama losing lakiba Punjab province da Mohammad Basir na mangonda nangwai maru mayam ama sawal sanubida kapsi lakibada masagi saying putra surapa hanagi Prime Minister adugi yathangba mahongda nangwai na vanke hanagi Prime Minister adu bahan na bahon arkiba Mohammad Basir na lebak asige miyam bolana lamjing na ba Imran Khan huanaba marumdagi mahakpo magna etik daukibani ana kona masana yamaran jajake police likhunjina phangdokpada PKR 20,000 की दमकता बासिद पिस्तौल अमा अमसोंग अमई मरुसेंग वाका समसोंग साजिद बद कौबा अतोबा सिंगनबा अनिना योन की हाइके पिस्तौल अदु नंबर नत्रकन लाइसेंस याउदे अन लेकोल सिंग अदुना मखा ताके मरगसदि इमांग खंदा एडिक दौखिबा मिउ अदुगी कन्फेशनल स्टेटमेंट अदो मियाम दा खंगन खिबगी दमकता चीफ मिनिस्टर चौधरी परवाइज इला हिना प्रोविंस असकी पुलिस ऑफिसर सिंग अमसोंग अतै ऑफिसर सिंग सस्पेंड तौखरे हाइके मथौ मसखंग दबा ऑफिसर सिंग अदुगी मदकता डिसिप्लिनरी एक्शन लौखनदबा चीफ मिनिस्टर Ilahin Inspector General IG Punjab Police da order daukre imungi mioi mari halaga masasu sijagre Rajasthan da masagi chai kontha kan ifan chura bodofa amana masamaki imungi mioi mari harkre abasung madugi matung da masamaksu suicide tawduna sikre anangasi mafam asida police da phongdokre Sankarlan na farm da thabak tawriba magi mapa Sonaram sahi homboga pangabo singjang amana yalaga hatki madugi tungda magi mama chamba sahi yanghai ga manga amasung masano fasing Laxman sahi taraga mari Dinesh sahi nifan suraba music asi harki haina SSO Lokwat Brady Prasan haike madugi matungda Sankar Lal haripa nofa aduna mahaki yumda leiba water tank amada haksang sing adu thadaki amasung anapada leiba magi mari batagi yumda poki amasung mapam aduda pokri amada song thaduna mahaksu suicide tawduna siki ana police officer aman haike SSO aduna phongdorokpada pinwa khungangda lawmi amu oiba Sankar Lal kani edik amani haike Morbi Civic Chief suspend tawgre mioi chama kontra ga banga sikiba thong tatpagi thodok atugi matang dagi Gujarat government na Morbi municipality ki chief officer Sandeep Sinha chala suspend tawgre ana senior officer amanga si phongdokre Gujarat ki Morbi town da mas turel gi matakta saba British matam gi suspension bridge adot nomai jing gi namitang waram da tatkibani khudong thiba tawdok atu da sikiba mioi sing adugi manungda anupi sing amasung angang sing yauke State Urban Development Department na Morbi Municipality ki Chief Officer Sandeep Sinha jala suspend tawgre and Morbi District Collector GT Pandyan haike Morbi ki resident Assistant Collector aduna makatana order thoktriba forward Chief Officer adugi ayan bathabak sinakre ana mahang haike Morbi Municipality aduna thainagi ariba cable bridge adu repair amasung maintenance tawnadabagi contract adu sahitara manga gi damakta Orifa group ta pikhibani police na hujik pawpa asuba misibina thokiba thong collapse tawbagi thodok atuga mari lainaba miut mapan phakre makoibo IPC ki mari lainaba section sing ki makata effort amalo khatuna police custody da thamkre amasung makata na akupo ofam sing thijelle Sivsena losingba Sudir Suri sakhang dabana kaptuna harkre Punjab ki Amritsar da leiba laisang amagi mapanda ngasi irai numita atai kyamorong ka protest tawringai da Sivsena losingba Sudir Suri sakhang dabam yoina nongmaina kaptuna harkre mapamatu ki dukan phambam yui amada phongtorakpada yamdrabada pistol amadi nongoi maru manga kapki haire nongmai kapam yu edu kutakta fakhre amasung mangonda ki pistol amasu phangle ana hoju phawada ayan bamarik sumba pawpi tripamafam adugi police commissioner aduna haike Wadok Chabulu sing badu police protection lawi aduba khut tharakliba miyo aduna mahakpo hanana ba yamdabada maru ani kapada mai paki amasung mahak hostel amada potringai gi mamangta seke right wing Hindu lusing ba aduna lining gi oiba yamna thamoi sokpa wangang singang ba masung kanglop jat ta thina pandura ngang bagi damak magi mathakta case kya marum lai mak tangkat kya marum da su phakre amasung jail gi sairak phangre
Masagi mamang sahi asigi angan bada Mansa district da Punjabi saisak sedu mose wala nongmai na kaptuna hat ki badugi matung asina state asida anisuba asauba nongmai na kapagi thawdok ne aroi content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padaga jari channel asina domda kana badi subscribe tawi business subscribe tawi romoloina like and share to busu kawi ko namak po amakana daga jari